song pho chingrum si disia sa hemalong pinpur alok kipidang Longthong PHA water supply dosita kido pake joy nang mandet Bogorighat atalomalong habit ingnar radaphan padosojo Kardom pini prime time aberta ke thanabang nilisami marvelous rong pharpi nonar je ekta berta angton pen kedamtang bosik achiklo aduya hoya puthak Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan kapanong pinpur alo jirukendeng osiarudeng pipajerpon halabang solamboy kimisen kelong ajok pini puthot hamphang asong songpho chingrumsi Vesker Bianglong Assistant Deputy Commissioner Dr. Robert Tuolar aphan chetong damsi chimit mepin Meghalaya hinpen longlinang kepet anparta Assam Sarkar pen kilang kapang krivia puthak Chinki Chingwaisi, Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan kapanong pinpuralo pipajerpon. KSA henlo khaya moy arbung lopu kachipu ason thot si khailong ria kisung do an setame kachirap cheto tun pen karjap thebajok sarkara hin pen bidi kanglim pen sonsuri nangke claim do anta chedan bomsi bang bomlo. Pini DC asai hemalong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan kapanong pinpuralo pipajer along setame KSA tiripi pen patirpi ponsi KSA Jirukendeng Branch Committee Amreng Youth Development Committee Amreng Border Development Committee lapen song in koira phiso se atum chingrum si pinpuralo pipajer det pen KSA Central Committee amai thu Samson Teron pen phirang kiang no lamthei jai bang bangke border issue bangke thedung issue ko ladak hamren DC office long chumne niltum da chini aposi ye tumpu bangke so border additional DC ake hai apani tungi chuningri tekang bangke prabjin pen Ministry of Assam the government of Assam to men itum chingwai long nangji tasuka chingwai long bang niltum Karbianglong taso border bang ang ton east west kadu kabira so borders ta menile tum prabjin penalang tumahin pen so state government atumpen border bangke reconfirmation nangji athela bangke demarcation ke aprang tangel lo oposi ha kwanne ningkan me tangel lo oposi non bangke border confirmation bangsi kenai ni tum aprang pen ke Karbianglong pen Meghalaya ahoy kijong ke plak tanga din puthot kithir thep aduya hoy kasemar ponjia phan deputy commissioner atumalong jakong ave Lasi Assam State Kachari Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan pinpura lo panongsi tongsekot pen longli thir thep kangsek ponji aphan KSA hin pen chuningri laso putha KSA pen puthot radaphan kachirap cheto dunjia phan lamthei jai tuma pana so take up nang kuri pipo pulo achi tuma ning khelo lawen pilawang so media nal to media through pen nil tum chuningri kang tung mangke kadu kabe Karbianglong rat samin tum long nang chirap nang cheto dun posing tum ning thelo Hamren Ben Daniel Ingi, Karbianglong Live. Karbianglong PHE Department ahin pen, Radaphan ke joy ke pen, kang sirtang alang kapajun long verji aparmanpura, ke ongdung adimalong, water supply scheme deng ponlo. Laso angbong West Karbianglong arlo, kadokawe phan paru angbong pen, phaning koy anbak water supply scheme ansi kapareng thek ponlong. Lason si West Karbianglong Khironi PHE subdivision ang kangarlo phelangpi prilula pen thesoterang arong along kedo PHE water supply alang hemtap dosita dopa joy nang mandetlo scheme ahem kom hemray along ta pangram saila pen ahemanta pamurim sangsi do ningkan kre phophrangke hadagara ratum kang sirtang alang apora tengpen langlong ponverlo bontan non palongthom water supply scheme dosita dopa joy nagason si nang mandetlo Khironi PHE Department sai phulapen chokomar tum achiklo bainong hem todlun penta chodeng long bomlo ningkan kre phophrang lang pichot pen non puar ni anta kang sirtang alang PHE Department asor ki pipe dada bangke manghume me alam binonglo puta ki ongdungara ratum pen ningje hur labang so puthak Karbianglong Autonomous Council kachariatum kilang charidun serak jiaphat ki ongdungara atum chuning report News Text Report Karbianglong Live. Nampi namdur kiwer bomajok habidalong kecipacong marat marenga piatumta kido ketha gathai kawe lapen kichu mowe kijun mowe ajoine munit kido along si cipacong dam bomlo. West Karbianglong Bagarighat atalom along kidamtang pinangan arnipen habiding nara horara tumaphan padosojo. Laso ajoine ahut pen ke munit pen maradapi angbongta kachiteng kheng nang ko ahutta dolo. Lason thak thak si Khironi habar along non anta habiding nar kachipachong dujilang kidamtang chitini phaing koi arnita ada prin prelia por hut jontli habiding nar ahur Bagarighat
arong arlo ludam choksi pinangan patihur tekang lang muni raphan kateng kheng awi chitame buguri ghat LP school along barpi barso kidoahem phalang nu tekang lo apithu rongara ratum aing na rahu raphan phlung juilo चार चार किधर गया है? इधर जाके वो स्कूल का टंकी तोड़ दिया। उसके बाद आप लोग हम लोग बोले तो घर से जाए हमें सारा ये Dipu Pensar Jip Kathar Karbiang Long Live Bukajan MSC constituency angkang dilaujan majadar tirang arang along kido kajir tisopi labang sopir thepen chi otanglo Karlitang kajir tisopi alang like non kidobom Karbiang Long District Mohila Congress Committee MIP sangpi kasang terangpi asarpi iglo Karlitang kajir tisopi alang like damtang chikloi jon malompen kiso cholong lokpen Guwahati GMC along kiso chelang bompen pinian ni ingkoi kichok an ke asang tet jutkoksi labang sopir thepen chi otekanglo Kachiboy hot arta trokebra pho anu lapen alang joy keso kidney kahing no lapen abar sohai huya keso kedo open ajoksi chiboy nanglo KAD MCC MIP kasang terang pipen ke than pon ke keso kapa meji aphan alang litum dodun klungsi penangan bor iduno seta kopai ke langno patumi chiti ni phai cruiser cap arni kangsam trokra achiti mapor malom men keso patan wa jok achithe bang sopir thepen chi ojui lo pusi pachini Kisole memidet seta kiso kelang hot penang kithe kidingatum ningme ningdopen kachirabdun atumaphan kachuro pajir Karlitang kajir tisupi kachway hot asupi akleng kasang terangpi asupi adagwam jelina terangpi lapen asupo Simon terang atumaphan chipamu tikanglo Bukajan pen ananterang Karbiang Long Live Pini prime time aberta bangke lapan sikang ton iglo dumithakmi kardom